and go ba Dr. Riek Machar watch she easy she metiak Dr. Riek Machar woide gore rain medit ko jen ramadit mengaike ray wike South Sudan ke liu ka ngaike je wi monenda dien ono ba gwada ba jam moy karara dien e yudino ka dobrana cha gor ke je kirma yadit ana gore rwanyo tongwan mulat kono wajan Dr. Riek Machar ko dobrana ci kira gor ka je kira jana be Dr. Riek Machar be je wuch ka ba gwara be je moy karara dien te roy mishala da Michael Makwelwas an gwazame Michael Makwelwas de janena ajana kuumɛ SPLM IO sharoda da kan wan ngane ya akante ka SPLM IO tichodian tawre wiki juba chakanen SPLM IO kelanamo ajana te ka SPLM IO tichodian bar shikan waka Kenya Uganda wi rar wi kokien chokane tochol karodian ban waka ji SPLM IO tin contingent ka South Sudan ajana te ka SPLM IO dodian men ku par quality tin SPLM IO diode SPLM IO me chwala SPLM IO in government alo ken par qual te pinkir ma yadi akene den kon te chekir ma yadi che widian che kayar ko bi ken neke kene let ken ka pinya na akan Dr. Riek Machar kan yen ko na me chicken plan already a kind network but you can plan in a way that it don't be succeed but quick and on a me there a backfire in the end so SPLM IO ngwandien wa ke bon SPLM IO ndanan cha yen men terete jin antama ke Dr. Riek Machar men pot kang tin kadane ngwan ko kien teketin ka point and Dr. Riek Machar re duara gwada na cha yen tin antama dio je chikan te ka pai ne ko gwase dana yan ka ja kateram chije ka je Dr. Riek Machar show many the content luag yen ka blue house ko blue house jen gwadran yan ngene dialten ka kuumɛ kirma yadit neme ɛjɛn blue house neme ɛjɛn blue house ɛjɛn danen tere wicca ka juba tere wike juba jen gwadran yan kane dialten me ji SPLM IO jen gwadran chaga yenten andwele gu yena me lat ka bed lat ka tin kuumɛ dun kirma yadit melet kirma yadide ami bej aramutere duele mo wala ja torture kalat ke je jiäk kuumɛ kirma yadit ko do badanan she gor ke jenu belet ka dial bagalat ke je so na meni mugu yana me jen blue house bi ngaje no blue house gwada din tetena biname bi sho ngaje no so blue house jena mone mugu yana mo gwada mo yen gwada na chana chaga yenten mugu kon burai gwasame ko en kuumɛ kirma yadi no woja Dr. Riek Machar ngum dere yar ka kuumɛ kirma yadi ke ngum dere yar ka South Sudan kele man yama biya ngach la politic dere jiäk de social life re wiki South Sudan dere jiäk la woiden en kuumɛ kirma yadi be political instability be jeno be politic jako che chungwa kel but take a friction ke but take a newt ko banari newt ko brana ngaje no shina chi ka telot ko me chaje wujen gwata mo je telus kanidi ko kienen kon tin la politician re wika South Sudan ena gwada ja goro na yo kirma yadi no woje ji be je wike degree de magore ko en power ke leo be chu de pinje kirma yadi te rambe tuna be la gok ko jandan le gwata men tema ka South Sudan ano ne dialen kontin la dini gor jango bi ke de fact bo ko kum SSPDF ndan en roaje ko be power bo le la central power mi mo be power be jo consolidate ala dumde te radien me bi la gwal jandan le kirma yadi ne me mishanen already ena men to man peace initiative tema ja fail te bu wonyam so micha Dr. Machar chaje wuch aramimo la key figure re wika South Sudan politic enono wide be political turmoil be jenong there take attention ki korton one ano re wika South Sudan keken two major faction in the country especially Machar supporter they can gujano cha Dr. Machar chaje wuch ka do mishajen ano
there take a mishala political derail ala peace process manana gore ki malana gore de tere wika South Sudan there should but tell mishala mal de tenen tamare wika South Sudan ko cha dakru me cha lele cha ja watch mando dien there we South Sudan de jenongo che de chongwa kel ala ma cha ti gni to gore ke je gur jang gore ke je ji Equatoria gore ke je Nuer gore ke je ne diare wika South Sudan so jen take influence midit rei we South Sudan karwade ko ne to kon gorke je da to ko shidur shikande ta kamal nuare kana dor jane gande ta kamal so dere ngudi da tede dara to rei we ka South Sudan ka kujamana mu chaje wuch de kore de wona kan ka woni la violence there did a long there or the rape ko de ngaje no kirma yadir goro na power ko micha power che jo grab kirma yadit de riek de rem no rode de tel mishala security and fragile security tenatama situation tenatama ki insecurity tenatama rika South Sudan de ko mare bana rode de kuumɛ de nda jiäk che de we wonya maro dien la peace process na tenatama la malat ke me 2018 revitalized peace agreement there shwa zero chal to man peace and share there shwa zero tell me shall mal de la time which South Sudan there were taught the peace implementation there je jeopardize there you jiäk me char cha jo watch michel ke transitional government there tell me shall transitional government ko jen ajaram kel metain kamal ke ter ne ke 2018 mitele neja telam de shola mal metain ke tamre wi ko South Sudan de ko der ngut komiteten ke dong cha jo wujen tamen kirma yadit amana dien gwaseme che dia dung malaka ruade ki peace agreement e cha ta ngaro de jego la international repercussion there talk international community wona ke ji UN wona ke ji tiek dan la ji tiek ren kon tiek South Sudan wona ke ne dial wi mountain kon tin go ke South Sudan ten de kum South Sudan de je sanction ke de je peno dara kok wi mondo dien ke dara kwaka dara kanang wi mondo dien de economy gan down de South Sudan dara jiäk che de jen ko torment am larga je economy jiäk economy je dara rem rode anyog diplomatic isolation dara talk kuumɛ kirma yadi demo South Sudan che de te ka mar mede ten ka wi ko ken ko de ngaje gwanu ameler kirma yadi deme a dictatorship da tel je marka there international community down man te ka marka South Sudan de mara ke liu dara chong so that you tell te shwale international mediation so no madera ring di long dara kirma yadi dara kuumɛ de je yar ka de South Sudan ke liu de je yar mishit kana mo che jon mana dien awade dorde ke nyin karodian ethnic tension machar jen pone ko a key figure ka nuari mangai keneja wide there ethnic tension there jenong there je dori ka kori violent there je ignite de kom di dar talk la violent tin tam daw ka mare broda de da yi wasn't along je de shit ka ta dan lat ke je che to gom South Sudan there we jak che de we go me sha je wuje machar mana dien economic consequences la pe koka kwak dial de jak ko wa mit political instability tana la wi economy de la jaga jenen yana tama dollar pe de che jak ko kwang ni che jak o we te ka ngu te ka kore ki we chi stable so na me wala ke kirma yadi ke de jeg dial tin go bi South Sudan be jeg ki je bete kamal ko jaram dana no go dong de South Sudan dere jeg ka ki ko gore jeno be power be je consolidate ki jaram dana bia kwer re wi ka South Sudan chera din che gor okay so na me wai Dr. Riek Machar no ngarik tongwan